Ki win jangkiliang persya halor kimat baper. Ka Asthalakshmi Mahotsav kan pendap igijing duna haga kolshor bat kayo kakot hapdeng kathan chate lamingi jangkari India bat kari barok kawai ong umentri katanat dona Ujyoti Raditya Sindhya. Penlong ka Northeast Police Academy ya ka passing out parade na kabenta kinong sya hikai hadu kandai pongut kisamla ki bala pendap igijing hikai na gijela kathan chate lamingi. Bat an ujor ke seng Kongres sya ka High Court persya ya langut ki MLA ban pendu igijing long MLA jengki. Ki kubor ki babenia. Gijinga hala bat gijinga kerkaj kila long gijing pentot ya gijinga lang basau sngi habaro artli ki ying dorbar henne ka sngi. Tikum ta lahab ban pensenge no ya ka Lok Sabha bat Rajya Sabha na kabenta kani kasngi hadian kajing ki win jengki liang persya halor kimat baper kentop ya kajing keno IP1 persya ya ka wei ka kenhun khayi ka bapau ha ka Lok Sabha kat ba ka yeng dorbar kadang yalum henne ka step ki MP ka liang persya kilas dang ban pertajam wat hapadeng kajing karpat chong ulampang OM Birla ban ailat ya ka puar kali jingkli ban yat bed ya denti Henry kajing ki win kadang yai beteng la sakhi yagi jingcia ki ba kum kini haraja sabharu hadian kata la pensenge no ya ke yeng darbar. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Menteri Kabinet Development of Northeastern Region, Dona Ujyoti Raditya Sindhya, ula ong mentakasngi bakani ka Asthalakshmi Mahotsav kabaningkong kabanlong shen kan pendap igijing duna hakariti dostur bat kayo kakot hapdeng kathan chatay lamingi chongkari India bat kari hi baro kaway. Ka Asthalakshmi Mahotsav kan long nadu ka henriu hadu ka pratarik uno pra ha Bharat Mandapam ha New Delhi. Ha kabakan pen I yakiriti dostur kamaryang bat kicing traikti chong baro pratali gijela kathan chatay lamingi umentri ula perlaj pet baru ya ka maskat jong gani gijingalang kapurvi kasamla kabami khmat ya kathan chatay lamingi ha kaba lapen I yakibenta na kawei pakawei gijela ha karyam chongka हो कारीगरी हो संस्कृति हो इन सभी विरासतों का समन्वय संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय Hadu kandai pongut kinong sya hikai bakantop yakakam Deputy Superintendent of Police, Inspector, Sub-Inspector, bat ki Assistant Sub-Inspector, ki balala ban pendep yakicing sya hikai nagi jela kathan chatay lamingi menta kasngi. Nagi kandai pongut kila don sawpong riungut kinong sya hikai ki ba na Meghalaya, kat kandai ngut na Manipur, kat sawngut na Assam, bat kat wei ngut na Nagaland. Menteri Rangba gajela ukonrat ke sangma ulapan pau ya kecing long renti kecing long bajanai bat kecing temu dah kabakentu ya ki officer banbu hakmat ya kecaj banriu bat ki briu kat bagi dang shim ya ki rai ki ba ulapan pau ru ya kecing don kam jong kecing sngorit bat kecing buram hakakam nong yalam ulapan tikna ya kecing kershan jong kasor gajela na kabenta kanipa kentop ya kecing penbet ya kecing ha kecing te power in the different forces that we have throughout the states in the region of the Northeast. Kaseng Kongres kabadon hakaliang persya menta kasngi kalapan bena bahkan ujor sya ka High Court na kabenta ban pendu ya gejinglong MLA ya langut ki MLA kaseng Kongres ki balapen ya so sya ka NPP. Kani kecing penbena kalong hadian ba ulampang ke ying dorbar tauan uba Thomas Sangma ulapan pau bakaseng kalong kabalait luoj ban ujor persya ikarai chong kaba mencur ban penyeso ya laingut ki MLA ka Kongres bat ke NPP kum kaba biangkat kum ka an MLA ka seng Kongres uba deru opposition chief whip uba Ronnie Lingdo ula ong ba kidang panjing mut na kiriu shempang ha kaliang ka an bat ra ya kani kamat sya ka High Court. Legal experts. We will take this up in the court of law, and regarding the decision of the speaker, that we will take up a file a petition in the High Court.
kaseng United Democratic Party hen negasngi kalapdiang sngabha yakin nong yalam bathamai nakiwei pat kiseng san perthai kibala penyaso syaka UDP ka UDP kalawan ru ya kakong napishisha marwen kaba arpon rius nem karta kum ka kartong changki kaban mi khmat ya kaseng UDP na umroi constituency hakani ka program lawan yashimenta da General Secretary ka UDP uba Jamino Mautho kumju UMDC uba Badru kum working president uba Tito Swelkhan UMDC uba Balajit Rani ki MLA ba Miral Bonds EM ba Renington L Tongkar Palat san spangut kinong yalam jengki seng san perthai baper kilapen yaso syaka seng Congress hennegasni ha office jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee yaki dikhat bathamai na MPP VPP bat UDP la priang buram da UMLA uba Ronnie Willingdo uba day Vice President bat MDC uba PNCM bat kumju ru ka Working President ka Deborah Marak uba Ronnie ulapan pau ke jingkan men bagi dekat ke bawan pai ken ya sam ya ke jing yo ijngai ke basai bat ke jing mut jing perkhat ban pen klan ya kaseng kumju uba PNCM ula bancur ya ke jing dan kam jong ka Congress ban le ya ka benta ka ba kongsan ha ka ba thau ya ke ken hun ka ba klan jong ki nong yalam ki badang samla bat ki bala shempang ban pen ya ka roi ka par ha ka jela the Congress Party that can really take care of all sections of society from different walks of life, irrespective of caste, creed, sex or gender. And realizing that they've been associated with those parties, but they've come to realize that it's only the Congress Party that can really work for the interests of each and every one, irrespective of caste, creed or gender. Chief Secretary Gajala uba Donald Phillips Watlang menta kasngi ula peli yaki jingtei bathamai jong ka Lengyong Government LP School bat ka Maungap Government LP School yakani lale hapo gajinga trailang jong ka Smart Village Movement bat ka about one school at a time kani ka project ka weng yaki jing ki ba kongsan ha ki jingtei school hanong kendong kum ki yeng ki bala chat rathai ki kamra kelas ki bala dap palat bat ki jing dan kam ki bombyang kahabakran hakani kasngi uba walang ulaong baka sorkar kadang yale kat bala bantai ki jingtei jong baro ki skul ha ka jela bad ulaong ru ba hakini ki sausnem baladem lashna palat 8,000 tali ki yeng thamai na ka banta ban kentiu ya ki jingtei na ka banta ki LP school jong ka sorkar Island sin ye kumit pa bakide ban pa school ya ki kun kede kata kade ke badan kam encourage parents to send the children to school and they should not stay back at home. Menteri Katanat Public Health Engineering Marquis and Marak ula penlong ya gejingalang hamau kerwat Southwest KHASI Hills District ban kmi benia ya gejing pentrai kam ya ka Swachh Bharat Mission bat Jal Jiwan Mission haki laitli ki district kata ha West KHASI Hills Southwest KHASI Hills bat Eastern West KHASI Hills hashwa jong gejingalang menteri ula let churip shwa ya ka Greater Mau Kerwat Water Supply Scheme kabadan hanonglang hakani gejingalang layamir jingmut syapang ki scheme bala pentrai kam ki scheme badang trekam bat ki wei pat ki scheme kham tam ban kham penet jingmut bha ye ki scheme ki bala bu thong ban pendem Karibhoy People's Council lani RBPC Nongpo Circle kala penlong ya gejing le churip ya kacaka bread nyut kabadon hakasnong Shangling hen ne kasngi kani gejing le churip kalong namar kecing yo jing uchor na kinong shongshnong halor kecing sma bat kijing ma kibami na kecing bread pathar ya kichabo hakate kacaka hagejing le churip ya kani kacaka bread nyut kinong yalam ka RBPC kilayo I ba kecing bread pathar ya kichabo kan sakta ya ka kwat kakia bat ke jinglong jingman chong kinong shongshnong kila pen pauru ya ke jing sngokia ya ke jing bomla pen urlong ka sarkar ban pen trekam ya ka solid waste management system ka bala pen mi hausnem arajar khat khandai alor ke jingwan ke jemian ne ilap pak siam ke jaka pangipek kalong segmen panpek nama ketum ke projek ba ka urban ka pha ya kene ka projek angne kamlong kumta kawan bu tang mau nongrim bat ye gijing pular ya tinong sunong angne kamlong kumta
shong shnong jong katain riwar ki bakan thop ya santali ki shnong kamau bidong penden lingdo manat pendeng soalang bat lo mau ba kila ai ke cing kuble ya UMLA kamau kerwat iba Renington El Tongkar bat ya ke sorgar jela na ke benta ke cing te ya ke surok basan kilometer na manat shamau bidong kat kum ke cing ong kinong shong shnong kila ong bakani ke surok kala penkut no ya ke cing cencar na ke ba ki hab ban yat kcat laki kenta shwa ban poi sha ke shnong jongki Yalah sistem manpuyat sekarang. Nak kalian jangi kadang kathan kok senang miso mak kulai si kada. Kamtam ya MLA ban jangi bawa lai sistem la kamta ban puyat ya sekarang. Nak kalian jangi ida se kulai si bun hadu kata-kata. Ngaj ba nak kalian jeng kuba lang kin se buram ya kanai tamar. Nak kalian jeng MLA lo ya sistem te kasukar kala sistem. Nak kalian jangan lang tang kita kentin te Ka District Legal Services Authority kala penlong ya ka program pensngothu paitba henne ka sngi ha ka shnong chata Ribhoi District halor ka phang opening doors for education to children campaign for school dropouts kani ka program kathmu ban penne jingmot khamtam ya ka hok chungki khna ki bahab hapo ka Right to Free and Compulsory Education Act arajar san ka chingthmu jong kani ka campaign kalong ban pensngothu shikinong shongshnong khamtam ya ki khna school kiba pep school no shitengpor ban batai yaki shapang gaching dan kam chong ka puli puthi bat ki scheme ba pher kiba kila ban yo kani ka program kalong ban pentip ru yaki an ba kongsan kum ka Child Labor Prohibition and Regulation Act khat khandai spa prapunrio ka Child Marriage Prohibition Act arajar hanrio bat gajing ujor klam dan kam ban sirpisa kat bala ban yo dagi pait ba mentangin pej ke ching long ching man ka sun beneng hanong ba shilong ka ching kriat kalong pra point riu degree Celsius bat ka ching shit kalong khat r point sun degree Celsius ka ching sngam ka hau kalong sau phu nyau na ka chi spa ha ka por men step bat san pu sau na ka chi spa ha ka por jan min ka sun beneng kala ban rang bat kala ru bandan ka ching dum lo khandau ka ba malumala hakikat tu ka ni tli ki jaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi pet biang sa chi sien yaki mat bakong san Sha penthot ki jingalang habaro artli ki yeng dorbar ha ka singi ka basaw la pen sange no ya baro artli ki yeng dorbar hadien ke ching ki wen jong ki lang persha halor ki mat ba pher ka Astalakshmi Mahotsav kan pendap ikjing duna ha ka kolshor bat kayok ka kot apdeng ka than chatai la mingi chong kari India bat kari barok kawai ong menteri katnat donor Ujjoti Raditya Sindhya penlong ka North East Police Academy ya ka passing out parade na ka benta ki nong sha hikai hadu khandai phongwat ki samla ki bala dap ki jing hikai na ga jella ka than chatai la mingi Bat an ujor ka seng Congress sya ka High Court persya yang langut ki MLA ban pendu igi jinglong MLA jengki. Te paralog ka tu ngila poi sya ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmiat hadu bangin daya syambiang bat phila syai ka singi ku blai phi baro. Tripura Chief Minister Manik Saha pleads socio-economic progress of rural areas as it is key to implementation of central schemes.